Halo, selamat malam, saudara-saudara medis. Malam hari ini kita lagi di daerah Grogol, Palian. Hari Minggu kita libur, sekarang hari Senin. Pokoknya pantengin terus perjalanan kita, explore, dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Dimensi_Misteri_Geng ya. Pokoknya jangan lupa aktifkan lonceng kuning. Lonceng kuning. Lonceng kuning apa? Lonceng. Pokoknya loncengnya. Komen setiap kita buat video ya. Oke. Let's go. Mas bensin. Bensin. Dulu. Entah. Bensin deh. Ngendok berambang. Brambangmu ya apa? Asem iki, Cuk. Asem banget iki, Po. Heeh. Loak. Apa isi durian. Bensin. Bos lagi. Lokasi ini ganti bos lagi. Menyeramkan ora? Hah? Seram ora? Ora. Mbok wong iki, Cuk, nek anu ngerti kancane iki metu. Ora ge, iya to, Ndang. Ora ngerti kancane kok ngono yo belas ningok piye ora? Yo karena dia saiki omahe wis arek tingkat 6 kayak sesuk arek ndek bojo papat. Anake sukses kabeh. Ki ora atus to. Oleh wong bulan wis gak kene wong guru wis lagi bali. Ora atus to. Andang, Jen. Ora atus nang e. Ora cecah. Kepe? Tekan ngomah langsung ditelepon Gusti Allah. orang Pak juga. OTW izin lokasi oke ya. Ora Gusti Allah. Ku telo matamu. Ora kesusu. Andang jare nganti 200 to. Tak ora ganti tak lho. Ora ganti to. Iya, Ora atus to ora. Lagi. Tekan rumah langsung ditelepon. Telepon sapa? Gusti Allah. Dasmu aja. Ora kaki kok aku jare. Ora kaki. Ora seneng atus kita iki. Lah ora aku bayang iki lho sumpah. Ora Mulai sik kur nemoni bojoku salim nek mangkat. belas ora ganti. Ganti ratus. Semangat tahu sakit. Iya. Jen. Temen kaya pelan kok pelan-pelan dino kok buluk rupamu iki ketok iki. Pelan-pelan dino tak delok iki kok Buluk to. andange kaya lepek. Lah iya, jan lepek tenan nih, andang iki. Ora ngerti. Ya pos ninggal kene. Oleh ndak. Iya. Dang. Ayo kerja, kerja. Ayo. Ayo malah. Udut mugi anu sik ta udut mugi. Udut mugi. Bilang sik ta. Ngomong yo. Dang, tak nutkan sesuatu kok ya. Ya, jangan lepek lah ini sumpah. Lejo lah ini sumpah. Dang mbok. Aduh sik to dang. Pusuk Prepare tenda dulu semuanya. Pak Andang. Jane dikit to. Ganti. Wah, arek mulatus telepon. Langsung anu izin, Bung. Pesanku adus. Rau kok. Jadi lejo. Rada pengok-pengok ora, nek parfume tak kandeli jenenge. Nek nggon kelek ya kecing. Jangan lejo. Tuwek lho, Bang. Wis tuwek lho. Lah saking semangate lho su. Saking Gani yo ke gua atus nyuk. ora lek Tadi bojo. Mergane ngopo? Wis di bojo lho mulai ora. Umum fitrah orang rampung. Kan umum nek wong nyelot wong nyelot emproh. Lah nek fitrah iku kira wis rampung isik Lah kowe ngerti kurang. anakku yo. apa? Gur buka lawang ngarep. Kayak ladel cagak. Kayak gini lho. Apa iya? Ora bocah iblis. Iya dang. Jebul iki parah ya. Andang iki bar ganti ban truk ora adus ket pengawan karo aku awor yo ngono kuwi lho. Blas yo. Lah kowe adus ora? Jujur lo. Ora. Lek ora ini lejo aku. Melu si basurnya. Goblok. Boleh beras ini blok center.
Apa digugah kene beras. Oh, wong ini bambung. Semangat. Woi. Waduh. Setik. Lek bencel. Lemes rek. Hari ini. Ora seren sedino. Sedino ora seren lemes 100 junan podo. Ada. Golek iki nek nggo cangkem ya ora ketemu. Cocok wis ora adus, ya toh. Video mulai urun asu stand. Lah kaki kepiye jeneng kowe kon medun nandang ijon kon medun ra gelem. Gak aku kesel medun saka mobil, munggah medun ngono kuwi kadang ya asu tenan. Jono Jen kowe iki 100 lho. Ora buka kepiye. Ngono. wis nggawa radio. Lah padha iki. Mane nyekel HP mah nyekel Magicom. Tapi masak-masak. Tak download ke atas Pak Dukus ya. Tak beras ya. Anjir. Oh, cucu ini ngandang. Haryono. Haryono. Persib pemain bal to. Heeh. Haryono. Ya nabrak. Wih, Haryanto. Haryono. Haryono dase iki. Iki Haryono. PO Bos Haryono anyar saiki PT-ne. Haryono. PT Bos Haryono keluaran terbaru. Haryono terbaru iki. Duh, dang. Ono dine kok tak awet-awet iki kepiye iki? Kalau muncul aku tak kira jalan lagi nih ngono. Tutupe. Mati, Mak. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Joplong-aplong to nek di Meneng lah ada ratus soalnya itu. Cengkan sumpah. Ora lu. Dan Ayo 1,7 bagi tetap tangi dijali orang ya. apa? Gedang. Mbok. Apa tuh? Bingung kehilangan sinyal. Kehilangan duit karuan lagi kehilangan sinyal. Medase. Ndang, aja nyerak-nyerak kancamu ya, Ndang. Cuma betai ya. Andang ki ket mengawan ratus. Bareng lonte. Bareng Bareng lonte gitu. Slik. Nama bener aja. asu tenan. Ina. Lemas patah. Apa tuh? Mboy. Kemeruwak. Aku pernah sama marah maksud dia. Pemain emosinya udah tinggi. Kenapa ya Mas? Kowe iki tine urung emosi kowe iki. Kenapa Mas ya Mas? Dia mau emosi. Ana wong rapat 200 ya. Irungmu biasa Rapat rapat. 200. Medeni ra Mas. Tetep dili Mas. Ayo Mas duduk apa Kita Mas? arah kita Mas. Ayo. Ayo Mas dulu Mas kira Mas. Lokasi di mana di Bali? Kayak wong kesini oh dulu. Itu Mas arah ini Mas ini lo emosi Mas itu. Kayak gitu mampu Anda ora. kowe mampu keceng ora? Bandeng 100. Selening aku mau nyekak. Kono sing kok video atus lagi. Atus rene atus rarun. Dengan somo pengen. Atus rarun. Atus ora. Atus lah kapan? Abot tek ana bojoku. Lah sumpah. Keramas dabak bener ini. Ampunan kami. Zing. Piye iki? Tiba tadi aja. Golek ono. Mas, buang ke kemana? Belum bisa.
Iki ono apa to Mas kok rame-rame. Pundi? Iki Kebakaran. kita edo emosi kabeh kita. Kebakaran. Sing kebakaran duit. Duitnya kopong. Lah kan rame sih kepiye? Kopongan gede. Kopongan duit. Kenangan gak sinyal. HP ini hinter ya wajah nganggo hatiku bener-bener. Lah kok HP ku turun nih. Ojo dibuka. Minter apa ipok ya? Lah nek ngono kuwi ora ketok lene iki ning pengaturan. Apa ora nih? Delok Ron, padahal turun. Wow, kembar. Kembar kowe ipok ya. Ya ipok kok. Besok kae. Padahal ini komplek. Kamera telu HP ini diculik. Inter meneh. Lagi dipun di sana wis ngene. Delok. Kamera Podo ora. Ora sing siji. Ora tak gowo. Ora Isen so. Lah iki lho ngene buri. Ora digowo piye. lah. Kami gede. Aku nyimpen foto langsung jeduk. Mbak. Lah. 23 saiki. 23 dasmu. Kene ora diangsur. 23. Heeh. Wis gak apa-apa. Ganti ora tau dibayar angsurane dadi disudo. Rame 23 ana iPhone. Bajingan. 23 jare. Delok. Ini pasangan aja. Apa? Apa? Mendatang lah. Ini putra 16 menit. Pun keluar Oh, ini ori semene iki. Iya. Padano. Lah gede padha. Lah ini butet. Ora presisi. Suara-suaranya iki. Kudu kamera Ron. Sing loro itu kamera Ron. Gorong-gorong. Sapi teng. Ya, besok gak supat ya. Gak supat butuh kuat. Aja nyai sak centimetris. Ibaratnya ya sak centimetris iki. Sing ora ndipun guriki. Ipun di Dici itu. Aku lagi nyerdan. Melo channel sebelah. Channel sebelahnya HP Android Iru udah sih ngomong. Tunggal dini. Ini rak loro aja HP ini. Loro. Pak. Ini tak loro tuh HP. Lurus ya. Ada kendala apa kok sangat lama banget? Tiba-tiba sinyalnya hilang ini. Kita di makam ya, tapi tiba-tiba sinyalnya hilang, nggak tahu mungkin interaksi atau terasi, nggak tahu. Pokoknya semangat pantun terus kita explore setiap malam pokoknya. Nek tidak pantun yang ini terus kepenak ya? Hutan kering hidup. Ayo. Tapi alhamdulillah kita tidak hujan malam hari ini. Dan ini Saya ora hujan ki langitnya apa kita? siapa? Ini ya. Apa? Benerin. Mobil. Ini tuh apa? Bloknya merembes. Starternya Mati. Pokoknya Sekitar 3 juta ya. mungkin karena interaksi ya, interaksinya banyak banget Interaksi. yang menempel di sini tuh. Tapi kita tetap sayang sama dia karena menemani kita dimanapun. Sama kayak dia. Ya gitu bansas. Terima kasih sudah menonton vlog keseruan tim Dimetris. Jangan lupa selalu mampir dan tonton terus dan subscribe terus ya. Nyalain Pokoknya loncengnya. setiap hari nyalain loncengnya ting biar kita semakin di atas populer nomor 1.